gdje vojna truba zove nas, kolo vodim ja do slastvi sva, gdje žanje smrti kosi svud, sjećem dušmane, ja kao lud, bez otpora, bez počinka, vijekom spreman sam, u vojsrnu znam, da to je... Branko 10! Koliko dugo čekamo u ovom redu prije će Nikola Tesla izaći iz mrtvi nego što ćemo mi doći na red? Al to su debeli Kinezi 3 matervan oplodin. Znači dodali su Omču i Jacques Holdeka. Jel ti čuješ o to? I mi zbog Omče moramo čekat 2 ure ovdje. Pa ti nemaš pojma o čemu pričaš. Znači Omčo lik ima napad bureka, napad pite krumpiruše, pa ne znaš ti što je to. Pa Branko, mi idemo u onaj sushi restoran tamo, ako želiš, evo široko ti polje, aj s nama. Samo vi, ajte, ja se ne mičem odavde dok ne dobijem igricu sa Jacques Houdekom. Samo nemoj upti nekog dok nas nema. Ne daj se, Džedo, ne boj se, naučio sam lekciju prošli put. Venti, nema ovdje sušija. Što misliš koliko je ljudi izjeba dok nas nije bilo tamo? Biži, biži! Ja. Je li on ovo stvarno napravio samo da baca bureke na Jacques Holdeka? Ja sam izvan sebe. I danas na vijestima 4-ruki peder protiv policije. Je li on popizdio jebeno? Koju pizdu materu radi sada? Upće nekoga još. Plava ko si frajer ode, daj Mićio ta sranja, pusti mene da ovo izriješim. Oj, Bazuka! Pucat će ga. O, što? Stani, idiote! Ubi bagudnu. Ja. Skok! Neka sotona ušla u njega, vidiš ti što je on napravio ovdje. Ti si zbog njih skobio 50 ljudi na onoj cesti tamo! Koji ti je kurac? Koji je meni kurac? Ti se pretvorio u velog jožu i bacaš pakere po cesti! Pa Branko sigurno ima neko objašnjenje normalno, jel da? Branko? Nemam pojma o čemu vi blebećete. Nemaš pojma! Nemaš pojma, Eli! Prvo nas jebeš onaj hotel sa televizijom u boji, a sad se tučaš sa policijom ko da si torcida i onda se praviš ko da ništa nisi sjeba! Pa i nisam. Ja ne znam, jeste vi pojeli neku bakteriju u onom suši pa vam je izjebala mozak. Ja sam tamo staja, dobija svoju igricu i joša kući. Šta je onda ovo? Ma ko je taj retard? A baš se pitam ko je idiota i glupi, ne možeš ti sebe prepoznat kad te na televiziju stave. Pa, sigurno ima neki drugi veli oži na svijetu, ja ne znam zašto bi ja bija jedini, mislim ono, kako si samo ono uskoumna. A ovoga, pa nije ni Branko lud da se s policijom zajeba, ipak ono, ko se s vragom igra po opički dobije. On je preglup da to znade. Ali taj lik će ti uništiti reputaciju. Čekaj jebate, pa nismo u GTA San Andreasu da respekt gubin idem tog lika stuć sada. Cigla. Prestani je zgovna na kurac ideš svima. Ajde jebeno, muči više niko ne pomažeš. Al Branko, taj cigan bi moga sad bit bilo di u ovom gradu. Pikabu. Molim? Eno ga jebi mu mater! Sad ću od tebe špagete napraviti, niš mi je bajše. Dolazi voć! Ejde, daj mi leteći lancun. Ma, kako se opali? Ako ti jebe mate, sad ću te ja uvat na noge. Aj, o ja. O
jebaću 4 puta mater. Jebate pas, sruču se ovdje. Što? Sad ću vas pretvoriti u picu. Znači, prvo veli orle, pa sad bjeloglavi špaker. Ja ne mogu vjerovati šta on radi sa tim sata na svojoj jebenoj ruci. Napravit ću od njega bolonjez sada, jebat ću mu pasa jarc. Jovanka! Branko, ko je onda ovo? Haha, vatrena prolivčina! Dijamante na zadatku! Lapis iz Minecrafta! Biži, biži, 3. svjetski rat slijedi! Ajde izađi di god da jesi, ja ću ti zapiti ovu podlju guzicu. Ajde, prestani srati, sad ću od tebe napraviti disko kuglu za plesanje po podiju. A kroz cipele, kiše, jesenje, Daj, stani se zajebavat. kako god želiš. Ja. Krnjo? Mislio sam da si otrčao neku rupčagu prošli put pa da te neću više nikad vidjeti, ali očito sam se zajeba. I kako jesi, nakon prošlog puta moje primanje je došlo do izražaja i moje tijelo više nije moglo stati primati. Sad se mogu uzmustafiti u koga god hoću, ali ne mogu biti crnokos na duže vrijeme. Kompletno si sjeba moj život. Ha, znači sad sam ja kriv što si ti retardiran i glup i poremećen u isto vrijeme. Ako imaš primitivan mozak, moglo bi se i tako reći, ali u svakom slučaju tebe će policija izjebati u guzicu sada upravo. Ma kakva policija, o čemu ti pričaš? Ništa se ti ne brini, rekao sam im da si Slavonac, sad si tek jebao ježa. Jesu tam neki Slavonci unutra? Jeben ti. Haha, Ah, uz mustafljenje. Zbogom, ne kralju. Jebala ti Sisačko-moslavačka županija, mater! Sad ću te vidjeti i tebe vanka iz kuleno notim tvojim Slavonče! Okruži ga. A? Plavo ko si frajer na zadatku. A, nisam ja ništa napravio, daj, pa čovjek je pobjegao vamo kroz prozor. Ajde, nemoj me zajebati, sad ćemo od tebe naprati švicarski sir. 3, 4, sad ubij ga. Kako ti se ovo sviđa, Slavonče? Što radite, idioti? Pa nije ništa napravio. Nemojte me zajebavati, moj posao je istrebljivati vanzemaljce i Slavonce, a ovaj lik je jedno i drugo, neće to proći nekažnjeno u Šibeniku. Fuš. Ko vam jebe mater onda? Ratatata. Pa stvarno ga, nisam Slavonac, Usputite ga. Dalmatinac sam, tu sam rođen ja. Ne slušajte njegove varke! To volim! Bravo! Piu! O jeben ti kulen! Ko je sada frajer, a? Podstavi kurci ispoda! Ma dio je retard! O, jebate ko me sad uvate. Razdijeli se! Počaj Slavonca! O, da. Allah Akbar! Ti šmed navijat za Slaven Belupo, jel saš dobiti metak u glavu? Aha! Molim!
Nemojte me dirat, ja navijam za Hajduk. A Hajduk živi vječno. Dobro je, nije Slavonac. Dobro je, našli ste ga, to Branko. On se inače ovako izgubi okolo, pa ga mi moramo tražiti, znate. Vrlo opasni sat, oklen ti to frajeru. A ovoga iz Podgorice. Šefe, neki lik jebe turiste po Šibeniku. Izgleda da moramo ići, visok kanite daljnjih sranja. Ba bi da se uvalimo sranja, nikako. Bilo bi vam i bolje. Hoću da paziš na ove opasne likove. Što ćemo sada? Krnjo je dobio još više tvojih moći, pa ga u svakom slučaju moramo jebat u guzicu. On meni pokrade sat i onda mi sere da sam ja kriv. Ali to nije ni najgore. Pogledaj ovo. Gricko grizić u Ninu, leteći lancun u Pakoštanin, u poljicima puding od struje. Pravi se da si ti i napravi sranje ti god ode. Pa lik stvarno nema ništa pametnije za rati. Očito te baš jako mrzi. Sad ću ga ja uvati. Najbolje da uzmeš plavoglizo jajca. Sad ćemo mi to riješiti i transformacija. Konj Bastona! Stvarno misliš da ćeš sa njim uvati išta od onog vlaka, idiote? To će Branko bez pol kurca. Alo šefe, neka džukela izašla iz ovog kamiona, ja mislim da mi se priviđaju stvari. Malo si previše popija prije posla. Kočenje! Kočenje za pičkice. Pička ti materna kako voziš! Alo idiote, neću sad da mi odesereš po vlaku, bockice! Dalo glupa! Sad ćeš vidjeti što penzija i ludost učini čovjeku. Zadar je u srcu mome! Džukela! Buci, buci, za kurac me povuci! Vačaj ovo, džukelo! Moj posao je završen! Ovi putnici u vlaku će postati idući Titanik u moru! Ha 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 ha! Branko! Daj zakačio taj konop! Sad ste jebali ježinu, kočenje na maksimum! Jebački botun! Otkaže mi srce. Ura! Di si Branko? Ne mogu vjerovat da su uspio uvat vlak sa onom peštijom. Stani u ime katedrale Svetog Jakova! Zna sam ja da vi mene tu nešto zajebavate, mene jebete li? Ne! Ovo je sve neka vanzemaljsko-slavonska propaganda. Zbog tog sata, zbog toga ujedinjuješ vanzemaljce i Slavonce. Kuleni Mars, pičko, mene zajebao ovdje!
Šefe, imamo nekih problema, izgleda da neki vanzemaljac, Slavonac, što god je uništava neki most. A jebaču mu sve, alo, odmah ste došli vamo! A sva ću se poslije pozabaviti. Idemo im pomoć. Koji je ovo kurac? Aha. Ha. Što? Trica u šupa! Evo ga, plavokosi frajer, ajde naleti! O, nadam se da neće biti mrtav kad ja tamo dođem. Vrijeme je za velog Jožu! Stanite! Zduš! Dođi, tatici! Što? Tudum! Puštaj ga odmah da te izjeben ode! Ajde samo probaj! Zduš! Ajde istuci me onda, ili ćeš zvati svog džedu da to učini za tebe. Ko se zadnji smije, najslađe se smije. Već sam te jedan put istuka, sad je vrijeme i za drugi put. Sad će biti revanš koji ću ja dobiti. Ratatata! E, sad ćeš pobrojiti sve zvizde na nebu zbog ovoga. Oj. Bazuka! Stante, veli Jože nije Slavonac. Nanišavanje. Šefe, imamo ih na nišanu, jedan se zove jebeni Veli Jože. Ne pucaj dok ti ja ne kaže, ne si čuja retardirani. Ko njega jebe, amo mi o tim Slavoncima iz Buštinovu šupčinu. Stvarno se želiš sa pavokosim zajebavat. Ups. Tup. Prolivčina! Jebaću ti mater, sise si mi spalio! Zemljotres! Što? Bojiš me se ubitijeli pičko! Vraćaj se ovamo! Tuci se odmah! Jebem ti mater! Vraćaj se! Ajde šuti retarde jedan, stuka sam te već 2 put, sad bi ti da te još ubijen. Dobiđenja. Molim. Što? Koji je ovo kurac? Ne mogu se vrati. Ja sam nakažen. Pogled što si napravija! Ima li nešto na ovom svitu za što me neće okriviti danas? Ti matere, upću se ode.
Evo što se desi kad si pička, Branko. Ako ne želiš imat krv na svojim rukama, ja ću na svojim imati bazen krvi. Hoću da od njeg napravi Targeta junior paštetu. Ja. Ci matere, što je ovo bilo? Jebem ti, upću se! Pomagaj, Jože! Pomagaj! Jesmo sad sve razriješili, a? Šefe, nanišali smo ga, pucamo! Stani, retarde glupi, ovo ga puštamo. Što čekate, Božić, da me skupite? Spuštaj me odmah! Lik je dobija tikove i nekako uspija samog sebe unakasti. Tup. Očito se vama puno zanimljivih sranja događa s tim satom. Pa ovoga ipak je iz Podgorice. Znate, Podgorica. Samo nemojte ići u Slavoniju i sve će biti dobro. Sretan vam put želi Šibenska anti-vanzemaljsko-slavonska brigada. Trebaš pasti i na Zagorce. 100% najretar mrtav od onoga. Elda?